Дорогие коллеги, не могу не сказать, сердце кровью обливается. Сегодня в моем родном городе Петербурге произошло страшное ЧП. Автобус пассажирский упал в мойку. Водитель – представитель одной из среднеазиатских стран. Гражданин России. Я все оставляю за скобками. Я сейчас смотрел видео. То, что водитель не в адеквате, может быть, сердечный, я не знаю, пускай следствие разберется, но такое ощущение, что, не буду ничего дальше говорить, надо наводить порядок. И в этой связи наше предложение, и мы же внесли законопроект, запретить в общественном транспорте работать мигрантам, запретить работать в школах, запретить в системе образования. На сегодняшний день, уважаемые коллеги, 18 субъектов Российской Федерации приняли уже региональные законы. برای شفا و تبابت دردهای شما شرکت داروهای گیاهی پیشنهاد میکند سمیوون برای آنهایی که لاغر هستند و میخواهند وزن بگیرند. ام پلوس اپیمدیوم گردش خون را خوب نموده برای همخوابگی نیرو میبخشد. ملحم پیگمنت برای بیماری های پسریاز و سفیدشوی پوست. بینداکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. میناکسیدیل برای سبزانیدن موی سر و ریش. کرم فریک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. روغن خیلبی برای ریزانیدن سنگ های گرده و تبابت آن. فاتزارب برای کم کردن وزن زیادتی. دسترس نمودن داروها به تمام شهرهای روسیه و جمهوری تاجیکستان به طور رایگان